الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan, kakasih hatiranan, jari nakita niyo waktu na ikarwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, makita niyo pengajian, labay dayong hapangasubo, sin hambuok, kay manghud, makajari baha atau wajari baha hasara sumambahayang sambahayang pardo haudihan sin imam in sambahayang niya sunnat ang tulong tain biya mga pengajian kawaon taring hadis riwayat dan kan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. Riwayat dengan Jabir bin Abdullah, ya ridaan sila dua magtali anak sin Allah subhanahu wa ta'ala. At iniyan hijabir, sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyan in ama niya sahabat daisab, yaridaan sila karwarwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal-bunal tuudlong niya in Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, ambuk siya rin mga sahaba, kakasahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naltod lang niya Mu'adh ibn Jabal, in kaaunan niya, magad siya sumambahayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambahayang fardo doon ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to sin ini sambahayang kahinapusan lang tasin ini amin dumyaw natin na sambahayang isya. Bago siyaon, ang pasiyamad to pakauman niya, ubos, mag-imam siya rito, sin sambahayang, biya da sin siyambahayang, sin siya roon, ulihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ha, masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At niya in, pag-ianong doon ha ini, in Mu'adh ibn Jabal, siya mag-imam dito ha anak apo sin lang niya pagtawahon Bani Salama. Aun dito lang kapag sa sambahayangan nila. At ini hakwa sin Madinah al-Munawwara. Manjari in Mu'adh ibn Jabal, hambuk siya rin ha mga ini masub himinang singkarayawan atawa nagjajaga siya singkatan sarayaw-rayaw pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at sabab yadto dahin ha mga kakahinang niya, katakihan niya amoy in kasuban niya sumambahayang haulihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal sin iuog niya in amin waktu yaun amin maka
sambahayan siya magjama'a sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napagubos doon hayaon, ubos man siya tumunay sin sambahayan niya ibadat doon ha, masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin sambahayang pardo, na doon hayaon, mig na siya, dahil haamoy in masjid, manaikod na siya, sarta man to na siya pakauman, amoy in pag-imaman niya rito, ang panirahon magsambahayang in mga sila rito, na asabab yan, in sambahayangon niya, hawak to mag-imam siya rito, hadto, in sambahayang niya, sunnat na, pagtawakon na pila, atungod sin siya, na hahak lang tasin mga sila, hakaw man niya, in siyang bahayang nila yan to kataan, pardo. Sabab, in imam nila, amunain, Muad ibn Jabal. Amot tulong tain, dimato. In kahalan niya ini, kaya ingatan ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam si Magda, sin mga kakahinang sin habuk sahaba kalasahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi luba malasa siya Rasul sallallahu alaihi wasallam amo yadto in kakahinang sin ini Muad ibn Jabal. Naroon ni langta nagbarsalahan in mga kaulamaan hatungod sin perkala ini, amin lang niya mag-imam in nagsambahayang sunnat, ha mga sila simambahayang haulihan niya pardo in sambahayang nila katan. Doon ni ha baita bangkan az-Zuhri pagyanon damikyan ni Malik iban na sin Hanafiya bangkan nila di lang niya manjari. Tata demikian matarang day sabi ni ambuk riwayat beta dan kanina Ahmad ibn Hanbal. Manjari matawad din ng mga sahabat amo ini pini nila amin long neri manjari atin niya sa kaula-ula bang in mag-imam ini asam bahayang pardo subay resab in siyang bahayang sinimam yaon pardo day sab. In dalil nila hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Wala takhtalifu alay. Muttafaqun alay. Bunal-bunal tuod, laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinang in-imam yan magdarungan sin pagsambahayang hati niya amin mag-imam kanila. Na inali sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kamu ini sumulang habihat to. Hati niya, ayaw ka mo sumulang. In panghati sin mga sila yaon, amin na may ta sindi manjari, ay sa kaulawla, in amin bihag to in dahan sin Muad ibn Jabal, biya sa pantun nakasulang. Labi-labi na to, di riwayat ini, kabaatan lang niya kitab di Bukhari iban Muslim. Sa babintindukanan nila ronhan lang niya, ikhtilafu niyatul ma'mum anhu, waktilafu alay. Wala nagsigo in niyat sin ma'mum iban sin imam. Bihad to imbiya mga pakuha nila. Manjari doon hay ni lang sin kaibanan ulama, biya na kan Ata, Auza'i, damikyan in Shafi'i, wa Abu Thawr, in inilang niya riwayat makusog day sabdain kan Imam Ahmad ibn Hanbal, in inilang niya jiyari siya. Sarta amuinin pini sin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Hati niya agad siya riha amuin lang niya manjari. Bihad. Indalin nila doon hayan, hadis Muad, doon hayaon, فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ خَلْفَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده
yakhruju ila qaumihi fayusalli bihim. Indalil nila amurain hadis yaun, amun biyay tayaun, long niya in kaaunan hi Muad ibn Jabal, in siya magsambahayang pardo niya makad Rasul sallallahu alaihi wasallam, haulihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na masjid niya, tina masjid Madinah, pakawos yaon, ampa siya gumawa doon, ampa siya manuituyan magtupakauman niya, sarta mag-imam na siya rito, sin sambahayang pardo ha mga jamaan niya rito ha, ini Bani Salama. Amot tuin dalil dasin amin mga sila na may taksin manjari. Na in mga yan, mga katawtay manghuran hakama Islam, makusog in amin timbangan lang tarang ibarat magtimbang, maripa amin jari sabab sin kakahinang sin Muadib ni Jabal, inyaon wala siyak da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya biasa kaula-ula, inyaon takrir sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di na sumagda, di na mamisarahan tungod paparkala hinang biya sa kaulaulain hinang yaon nakakugdan na haturan sara. Biya na in yaon pagkamatarang Rasul sallallahu alaihi wasallam wala da siya si Magda, at niya di ha ini in kusog niya. At sabab yan subay natuhatihon in amin dalil si mga silari manjari, amin biyeta lang niya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, wala taftalifu alay. Bunal-bunal to din imam, lang ta, hinang siya roon, mag-imam hati na magdarungan sin ibadat sambahayang, sarta lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kamu sumulang kaniya. Ayaw kamu sumulang kaniya. Nahati na yung pagbisarahan doon haon, hatungod sin ibadat, amoy inyat doon haon nagsulang, sabab inhi Muad ibn Jabal, magad siya sumambahayang nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sambahayang niya on pardo, damikyan daysa binhi Muad, pardo daysa. Sumagawa, inhi Muad ibn Jabal, hatat kala, gumawa na siya rin ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin manuituyan na siya magtupa, amin kauman niya, pag-imaman niya roon, amon na yung Bani Salama, at niya iniyat sin Muad ibn Jabal, in kaniya sunnat. Dakuman sabab na ubos na niya tiyunay in pardo doon, at niya in siya ma'mum doon na masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari in mga jamaan niya katantan in niyat nila, pardo intiyunay nila. Doon hayan. Naamoy at tulong tain ini limahil hatungod sin ini pagkala ini. Na doon hay ni aon pakabakad tadilil makusughan kan na in yaon jiyari in Rasulullah wala na si Magda. Doon hayan sabab aon jimatu sambahayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya salatul muftarid khalfa al-mutanaffil. Amin sambahayang sin ini pardo ha ulihan sin amin nag-imam kaniya in kaniya ini sunnah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salla bi ta'ifatin min ashabihi fi salatil khawf ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم رواه أبو داود وهو في صلاته الثانية متنفل. Amo inimbiyay doon long niya matarang in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsambahayang siya iban sin tumpukan si mga kasahabatan niya hawak to sin sambahayang pagtawagon salatul khawf. At sin salatul khawf ini, amin sambahayang yaon-aon paghali nila roon. Sabab sin amuin ada kalagubaton sila sin ini mga musyrik bihan hawak to sin imposid Rasul sallallahu alaihi wasallam habihan to kahalan
amin halawm ini hiluhalain pagkala din sila. Nagsabayang iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya salatul khawf duang karakaat iban si mga tumpukan si mga kasahabatan doon han ubos man niya on si malam in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in hukuman sara hatungod sin salatul khawf duang karakaat da man jari doon haon aon patumpukan dugaing sabab in ini pagsambahayan sin salatul khawf bukod niya tumakad katantan. In kaiwanan jumaka bihan ada kalaon doon biya mga amoy in sumung mangguwat bihan atau asa ini mangjubog kanila bihan waktu to aun damayan makapangatu doon hayan. Na ubos man si malam in Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta sin mga sila amin nakauna miyakad kaniya in yadto salatul khawf yadto pardo apanagmaan. Manjari pagkaus na niya to si malam na sila amo na isabi to injumara haamuin iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumambayang haulihan in sumambayang haulihan in sambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnat sarta siya in imam in miya makad kaniya pardo doon haon hawak to yaon. Namot tulong tain biya mga jimato hasababed to makusog biya sa panton nagbabatok in inihinang sin Muad ibn Jabal iban sin nasambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tulong ta hiluhala aun paghali doon hayan na inyad tulong ta jiyariyad to hasara mga katawtay manghuran kami Islam na manjari doon hayan tungod lang niya sin amin hadis pagyanon doon haon amin innama ju'ila al-imamu liyutamma bih wala taktalifu alay muttafaqun alay na in hadis inilong niya doon hayan biyay tuon haon in bang uno naman in hinangon amundi man jari sumulang imamum. So biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bih wa idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir bihan yan. At ini matarrak. Bunal-bunal tuod, in imam, amoy in dumarungan sin ibadat yaon hatin niya, amoy ini akaran sin katantan. Nabanglong niya, in imam, makatakbir na, ampa kamu tukap ini tumakbir. Iban ayaw kamu tumakbir, bang siya way pa nakatakbir. So way na siya maubos tumakbir. Bihan yan. Bukod amin dahon ta maglumbain in imam bihan yan. Wakas tanad to napatarang in tungod paparkala makad kita ha imam subay na humantap in uno-uno hibal niya kapag sambahayang magpindaray ng bukhaya pahambukhay at niya haamoy in biya diinin butang niya nagtitindog ka siya nagruruko ka siya nagitidal ka siya nagsusujud ka siya limingkod na kasi haot dua sujud, sarta sumujud na isa magbalik, subay inyad tukatan na sabot yan to, humantap na amo na in imam, ang pakaw himiwal bihan. Sarta in imam, subay na siya yan to, amin humantap na, pa siya tumakbir. Bihat to adto, bukon amin nyari pa siya hataas tumakbir na magtuy-tuysin, wayroon pamisan niyo mutang in, ini pito ang gauta niya palupa. Bihat to in kini aturan to at tinero na ini sambil sin imam subay day sa mag-ingat sin aturan bang biya din yung pagsambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab aun waktu na hangkan makapagdungan in ma'mumiran sin imam pasalanday sab sin imam bihan amoy in mausya tumakbir misan wala pa siya misan nakahiwal bihan naon kay manan yung panagtutumbayog mga pilasikan payaon titindog us na siya timakbir. Narihat to. Nasa wabit to pag ini look niya sinhawakan niya makad nakatantan lumuk biya kanya. Bihat to. Sarta in kay wanan damikyan tumakbir na. Narihat to lang tain biya mga aturan. Suway roonhan masilang in pa'mum iban sin ini imam. Kapag ibadat yan, amuin in ma'mum suway sadya siya makad murul na kakahinang sin imam,
bukon siya rumamag lumba. Sa biyabayta, demikian si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang in makmum laung ta ini dumamag lumba ha imam, doonhan, aun waktu makauna pa in makmum day na imam, napindahan sin Allah Ta'ala in unia ha adlaw akhirat sin o himar. Artinya, gantian sin hayop, tao hayop, himar pag ianon bihan biya. Sa pantun kura yaon sibi-sibi, ang unain ini lang tahayop makusog duma, pagtawag nila himar. Mga anggalis lang niya donkey. Amo yan, mga katawtay manghuran, haagam Islam. Na ini to, in hati niya hiyaros doon haon, amoy in pagsambahayang habihatin aturan niya. So ayaw kita ini us-us bihat, amin jumawab long tarik manjari bihat to, subay kita muna-muna humati na amarayaw. Labi-labi na ha, ibadat sambahayang, sabab auntod kapiligruhan doon na ini, panging kakain ng tari umamu, mga katawtay manghuran na kama Islam, sabab muna-muna yung katan ibadat, amoy ni panguhanan sing katan ibadat, bistahon kato taniusin, Allahu subhanahu wa ta'ala. Tinya matarang na in tungod pa amoy ini sambahayang ini nasabot tayaon amun jiyari hasara makusugin dalil niya muna na amunain sambahayang sin Muadim ni Jabal iban na sin sambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na babatuk damikyan wala in Rasulullah timagda kan Muadim ni Jabal habiatin kakahinang niya ubos siya makadoon sa bayang pardo a Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkadto niya pakauman niya tumambahayang siya in imam dito sa in ibadat amin hitunay niya doon hayaon in niyat niya sunnah. Ang bihadto wala lang niya nagsulang doon haon in pag-ianon niyat di siya mabista sabay pag-ianon doon sa sambahayang yaon amin hinang in siya imam magad siya ha, kakahinang sin imam sin pagruko, pagsujud, paglingkod, pagtindog, hakatan, amuaon hindi man jari sulangon. Amuaon in jagahan tasubay makauna in imam donan, humantak, aon lang niya tumaknina nagtitindog, tumaknina nagruruko, tumaknina timindog nagbalik, tumaknina hawak to sin pagsujud, tumaknina hawak to sin limingkod, tumakni na hapag sujud magbalik, iban tumakni na pagtindog niya magbalik, paamin magtalusin ti karakaat na karua bang duang karakaatin sa bayangon, ataw bang tutu, bang upat-upat, bihag turaing katan kakahinang suway siya on tumakni na, hasupaya masilang in ammal, kignot kahiwalsin, hambuok mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagdarasing kaayad sinhinang hasupaya inyaon katantan matarang amin mag-agad in amin launta maksud niat simpangatayan iwan sinihinang niya yaon niya piangangannal marayaw in Allahu Ta'ala sa pantun kikita niya pangyari kakitaan in siya kikita sin Allahu Ta'ala in pagruko niya in pagsujud niya in pagtindog niya, in paglingkod niya, in pagsujud niya, iban si pagtindog niya magbalik. Pag-ubos ito, hi karuang karakaat, suway ra magsibo iban sin, rakaat panagnaan. Bihad to mga katawtay manghuran, sabab, inbistahan sing katanya, sibo siya. Inang karakaat, iban hi karuang karakaat, suway magsibo, bistahon kato taniyo, at sababian suway, iaayaran na tuin, tungod pa perkalayan, labi-labi na to na pagsujud, biyay tod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu lang niya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasjuda ala sab'ati a'zum. Diyak kami lang niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumujud hapito ang gauta. Naunin pito ang gauta yan. Bukod na nakapila na ito, nasabot. Balikan ta, impagyanon pito ang gauta, inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jabhatu ma'al-an. Isa.
amunain tuk-tuk magpagman iban sinduhol ilong. At kanya dumagot in tuk-tuk, dumagot dahin ilong. Bistahan hambuok induayan. Wa al iyadain iban sindua lima. Sakta indua lima yaon, kumus siya, bakon siya nagtakangkang. Kumus mayta. Subay siya mangiblat ingkatan gulamay mo yaon, harap paunahan. Bukon mo kaya kangkang bihat. Bihat. Artinya, amuad tuin aturan niya. Sumujud. Nah, pag sujud mo, pag lingkod mo, pag sujud mo balik, subay na isa biyad to, mag-agad na isa bimpito, ang gawta yan to simusujud da. Aon pagkakitaan ta, bang sujud na hikarwa, kaya kalitin si kipataas sing kaywanan. Di sumampay induhol dua siki. Ang pabiyay tuod lang niya, jabhatain, wa yadain, 25, rukbatain, 2 tuhod, wa atraful kadamain, 2 duhol siki. Itindugbihan, papag-awayunin si kiyaon. Ang ba, inggulamay yaon sumantok pababa, bihad, ang pasya imyan, Allahu Akbar. Bihad tuin, pag iadon sujud, amoy injukop siyain, pito ang gauta, sumujud pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bihan yan, mga katawtay mga na kama Islam, na mura-murahan, inyad to, kalo-kalo, nagpaida ka to, tanyo ng buk pangasubuyad to, amin makakakita niyo sa bahagi, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manghumbay na ko kanyang katanhawak ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.